Alright, I video se hold ngay mamang da giveaway amuk tog ai subscriber singi ai ahamba giveaway ne tog se se the giveaway sing se vinyl gi sticker ne got Alpine Star gi the sin KTM gi tank pet ne gi Acropovic gi got tank sisu sticker ne vinyl ne sticker ko gi che gi sticker nate yamna quality level first class ne sticker ko sina Valentino Rossi doctor gi fan gumba lera di gari da bike na to helmet lo thiet pe ani aduga Royal Enfield gi full sticker set ego aduga sisna tank pad adu sticker atu pusu mayam lady aduna mayam ai giveaway to foksage adu giveaway to bose condition kra I thamjage ai gi video sing sida karam bana khwai dagi yeng banungai have the comment to pibiro aduga ai mioi manga select tok ado select tobuse adogi matungina songi apamba sticker sing se adom ai adom giveaway to thuksage yamna quality level sticker gakne ado comment to piviro aduka subscribe to biro like to biro ai gi next 5 videos giveaway ngak to jage ado What's up people, Johny again. I see a Ford Freestyle review Ford Freestyle CUV compact utility vehicle hatchback compact SUV size my on-road price my features Freestyle Ford के Freestyle exterior है ना उसे आगे सीगी गाड़ी से कोई की थाने की Ford की गाड़ी दा फिगो का है ना अभी Aspire का है लेकिन तो की डिजाइन है पेन माने तो सीगी स्नमो मरक ने है दिंग सागी EcoSport की जो कर पिक था वो अदुगंग सागी hatchback सागी फिगो है तो मोई देखी रूम क्या चौकट पका गाड़ी से अदो मागी फ्रंट की ग्रिल की डिजाइन से chrome finishing kaya yung mana black plastic oil ko hapet aduga kogi normal headlight ni kena oide LED oide baka aduga fog light si titanium ni the fog light yogde Ford ki badging tires se 15-inch alloy ni diyor se aduga mamanga front disc brake ko aduga maningina drum brake ko baka other side sidasu indicator yogzare kogi ORVM da others mamangi sisu kitang bonnet kitang sumaina design ko kitang scoop oi baka roof rail se lagi semain apa? Lagi maningi design just main lagi titanium ni, setiap sih, kogi sisi ki gadi se. Apa magi setiap gap nam lagi kogi yang ayi kubak kamu lagi kena dah maningi saya petang tu yang se. Segi boot space 225 mm ne liter ne sorry 225 liter ne si aur se Indian boot ki light yogzare aduga ida sigi hangto pusi tire yogzare tire se alloy oide sida wiring kai wiring kong demo yawe
rear view camera yawi sit lay camera interior is hapeta sangaga yengsi sisu all blackout oi aduga brown gi finishing khra hape kogi leatherette oi desi gi se phi gi kogi keno dune sit se Ford 320 km thora me display macha ma yaris da the Ford ki magi display se 6-7 inch kuma male sti yaris se aduga sigi AC controls ma'am yore adigi 12 volt charging yore USB charger amma yawe aduga thong hanggi indicator yore navigation yore touch screen ji kitang keno to we mais kitang slow chala hitar ko yengse loading tori kyang pi jang yengse okay kitang di slow chala setting ma'am yore the home chat pa je kamai chat pra home le my functions is hana hidre volume ne back to the mindset kisi home layers the Bluetooth connectivity phone radio setting audio ma'am yaw do kitang display je kitang galo to ko magi clarity je kitang wa la hitar sini mamangi lights adigi ko ye galo yogre sunglass holder yogre sizu light magi mirror yogde adu yamna adum basic me haidar features composina steering mount controls me left ki katang ko gi voice ki phone gi control katang yawe music ka ke setting the ko airbag yog jare chita headlight ki ko gi magi setting me yore adagi AC vents ka ada sida RVM gi indicator yore central locking ko gi door mari gi aduga sinamu cup holder dead pedal yaudre dead pedal se hap kadawuni hazard light indicator yaure adagi glove box light hape glove box edum chawe selere adagi speaker light hape sta hape sele ko gi thong ko handle sta hape ko maning gi sit smile siga ko gi armrest yaudre cup holder di me yaure TCS on off yaure state the storage yawe maning ida muk chala yeng se me maning gi se mo apet yeng se oh city EcoSport gi sini hena spacious obi tap to wini si ai sit si thieng de si maning pa nan ching dara bani si che do thieng de si sine spacious obi tap to wi kitang compact oi man si gi EcoSport se oh si gi sisu adjustable oi ko headrest se adonga sa EcoSport to the adjustable oi de sine hena phai sidi chap chana ta ra ta ngon da yong ni me aduga maningi light gi hap tre AC vent yaw tre maningi da
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯣ cockpit views is my lay sidagi spacious the way aduga coxes yam kana di 3-inch kumbagi gap lay aduga sigi gari sigi ex showroom price is 7,38,000 ne top model gi hek makhadne titanium sigi sina variant ko aduga magi aduga petrol engine ne CC3 inline cylinder oibuko aduga 1.2 liter petrol engine ne adu sidena 96 horsepower oibuko aduga 190 newton meter oiba mileage say around 18.5 mukpi CC petrol da aduga diesel dana 23.8 kumba pi buko aduga petrol gi fuel capacity se 42 liter ne diesel dana 40 liter oiba aduga ground clearance sigi se 190 mm ne ground clearance amna wange gari atege happy yengna bada aduna thawda manungai gani hai tare ko 190 mm ai se dum koi manipur gi road condition sida dum phajana yare aduga keno gi dana 1.5 liter oiba diesel gi dana aduga 4 inline cylinders oiba ka petrol dana 3 oiba cylinder se aduga diesel gi dana 4 oiba aduga 100 bhp gumbo oi keno gi dana diesel gi dana aduga mileage na 23.8 aduga 250 newton meter oiba torque dana aduga mogi sigi Ford Pass haidana mogi app ama layeba ko adu sigi se mogi mobile app se download to biraga ngasa gi Ford ki mogi gari dugi vehicle dugi VIN number do adu do hapta lakanda ngasa gi mobile app sida hogi start stop power engine to ya do ne adagi vehicle ki location adagi hogi odometer adagi engine adagi tire pressure adagi magi gari ki authorization ai tarage mi atopa kana kana thoi ko le adugi bawa adagi masagi fuel level adagi distance to empty myam ja hogi gari se si swing out de bitanga sai mobile app to dagi loida monitor to ba ya do ne ba adugi sigi facility and technology sa sagi Ford ki study am pd sigi Ford Pass se Ford ki gari ayam loina ba facility legani sagi Ford ki Freestyle Ford ki Endeavor Ford ki EcoSport ko admaina sigi Ford ki Ford Pass sai se sigi connectivity se sigi facilities me le da ado sini Ford Freestyle gi review maya pambiraga di like to biramo subscribe to biramo ay atopa gari su mathang ai kana review to jarake ado ngasi gi di ay Ford ki review se mathang se losin jarake thank you so much